Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan salah kita, Pak. Jujur Bapak Ibu, kita ini banyak dosa galau. Saban hari Bapak Ibu berdosa. Tetapi kita yakin Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita lakukan ini kalau tidak kita ulangi lagi, Allah akan ampunin seluas-luasnya Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu senantiasa mengedepankan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Ya, Ramadan yang kita lalui ini adalah Ramadan yang terbaik yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu umur kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu batasan hidup kita. Doa kita semua mudah-mudahan pada waktunya nanti kita Bapak Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang indah sekali. Indah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ingin meraih rahmat dan kasih, balik kalian semua, fafiru ilallah wa rasul, baliklah kepada Allah dan Rasul. Fadkhuli, maka masuklah kalian pai ibadi ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian semua ke dalam surgaku semua. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, Fatihah, membaca surah Fatihah kita hadiahkan untuk para donatur Masjid Al-Munawwarah yang melalui kota infak, tisu, pembayaran listrik yang 23.000 volt Bapak Ibu, pembayaran air pump masjid, makanan to'am yang diberikan, berasnya Bapak Ibu, takjil Ramadan, pembatas sholat, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia akhirat. Dan kita juga Bapak Ibu semoga yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah. Dan Bapak Ibu, kita kembali membaca surah Fatihah kepada almarhum Bapak Insinyur Haji Alik Nurdin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Dan kita juga Bapak Ibu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan spesial Bapak Ibu, mari sekali lagi kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita masing-masing. Bapak Ibu berada di alam kubur Allah, semoga
kuburannya dijadikan oleh Allah bagian dari taman-taman surganya. Dan kalaupun Bapak Ibu kedua orang tua kita sekarang masih hidup, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada mereka dan wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متبع النبي صلى الله عليه وسلم أولا والآخرة وزخر وباطنا وقولا وفيا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحده. اللهم اهدنا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء والخلافة بيان الصغيرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات يا قلوبا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على دينك ولا طاعتك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتعبدنا تمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. بارك اللهم لنا بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب سلام على المرسلين والحمد لله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر